Scam. Kadang domalitum. Scam fraud alam aputhak nilipinang an kithan pon a video dolo. Loan scam, online earning scam, influencer scam alam an aputhak tame than pon lo. Bonta non akai 21st century apirthe si modern technology kaching thur apirthe masi kachelar pen lo ajok ani bangsi scammer akimi nangklang. Non akai apirthe hem to loan pen work from home pen ta online pen tangka earning un. Laso pen ajok scammer tum just bet nangklang lake online earning akam long pen hen lo. Online earning scam aputhak project a video nilipina an kithan pon tame dok piglo. Bonta non puthot akimi scam akam nangklang thulo lake telegram long pen. Lasi labangso telegram long pen halat tum koson sinali phana ki padu akam ki claim ma di labangso video long chithan pon pil bana. Tang te video le tang cheng lo na. Social media platform along just met rat atumpan aning keparung lake influencer tumhen lo. Bonta non akai fake influencer si rat atumpan brainwash asai si kiklem. English pen ke hypocrites pusipu kaning je kaprek akam kiklem bang kaprek. Non online earning scam lake nalitum just met Instagram long si advertise thek ponong ji. Labang so link long bera telegram long message nam pinoi pusinam pupo. Anke hala dak pen si nali phan telegram long group long nang add pon po labang so a group long ke nei ke than amunit a members tum sai selo pupena jog income proof hai an steme ladak si nang sian bom po nang update bom po labang so mani pini 30,000 long alo labang so mani pini 25,000 long alo labang so mani pini iPhone 10 long alo pusi ani bana update je bonta kali ke pachu bai shop totally fake sai se ke pa jon ji phan pini inut ke duk pik bang 30,000 income long alo puji bonta nali phan pressure nang kipi nali jong si elong peri ki jo akula long damlo nali sporting choi ason chingwai damlo ki panam ji aphan kulat ahem phu nangli chelon le non ta dorvet lo nangli chedak pik an chelon pik sarukhan na teng lo puji nang ki rodun bonta lake main nang ki pa change ki panam ji aphan nang ki rodun thik lason si labangso telegram apps long nali phan tangka ki pa invest dun ji phan nali phan nang ki buy thap na influence ji 1000 pen invest non start no nali 20,000 profit ali long back ji puji lapen ke neli nang than dun kriji puji la tunang puji ka invest dam nang ji lake online betting apps online gaming apps long labangso a gaming apps system hala tumsi nang chesian ji ki pathunan ji a tricks anta nili tum chini pa me lasi nali phan na pa download toy po invest dun de aprang nali phan message ha system na reply phi phijilatum nali tangka jong si invest elo putang te labangso dimlong le betting kuri da moi purang than pol halatum betting dun de a system long le pute latum puthot ajerpo telegram id nali phanang sian thupo laphan message pidamo ne penapar labang somni siket theglo ni sinang ke toy pule hadak thana moi pusinang pujinang mli phan anke ladak pensi labang somnit ke nali phan message nang ka reply nang ke text bank ke ington kok po laphan si nali tum text dam thunang po anke ajerpo phanali jongsi text elo putang te nali gaming apps long copy ko sonma labang so thak screenshot dang sen thapnam puji anke halabang somunit nali gaming along an check lablu plotang tem 1000 krate 2000 an invest thuno nali puthot 25,000 profit ali long way popu athe hala tum chini nali 1000 aprang invest elo posi geneta 2000 ta invest thu back ji bonta kalilo nali jongsi tangka invest elo putang telabang so telegram id lake offline no ka cheklang ji last sin 1 year ago pusine cheklang po ningkan isi aprang silabang so telegram long ke online ke dok nang li jong hele message is name le lo lake ipa jon ji phan ani wang nang tum phan income proof payment proof na ke sen shop fake sai se just bet ning ka chibidam nang ji kinang sot lake AI pen na jok hamlo lasi lahai earning along ahok tinun tong ri ahok earning platform tamedo bonta penang anke scam sai se influencer tum ke promote pilu pradang te latum ke tangka long wekpo bonta latum haso kam ki claim nun de Lasi labang so online earning nake pinang anke scam fraud sai si pena jog nan tum chini pa me retarded pe me pen si ki claim nu nang chi lasi pinia video ke lapon se kang tom polong see you in next video thank you so much bye bye kadom